Alah, cuaca hade kieu ya keur lari mah olahraga heula aing mah alah. Iya nah lari panas bae kieu beuki areuna awak teh anu poli beuki ha deh ieu na ya. Lari panas bae kieu mah di pegangan heula Jut, kemana mana? Ka dieu euy. Nah, saya tuh sirek ngilu lari ya jeung urang. Ah, lari panas kieu. Heuji atuh buru. Kurang da kuat di dieu. Beneran hebat. Kira ada gua salin heula. Kurang tuh salin deh. Ah, tisna cicing dipelan teh. Hareuna euy, jeung bibi urang teh. Jeung untung jaket tinggalin jeung bibi urang teh heula. Jadi bisa make jaket ieu ya. Hareuna teh. Mun amang urang saya keneh euy. Ini ke kota tuh. Ayo tuh buru dok. Jut. Ayo tuh bro. Lagoan sama lila disalin teh. Ayo bro. Ayo tuh ini. Lah dok. Wow, cepet. Hari mana kenaon lah, hari memokan toh. Jimat itu teh, jimat keberuntungan. Maknya jimat, pakai lari atuh. Meh kuat meh sehat. Ayo bro, hari Ayo. Si Adok lari tereh-tereh teuing. Curiga teu puasa euy. Dok, kuat dok. Kuat sami hare sami lebay. Kuat. Itu si Bang Kobra. Ah, badai ngiring. Kurus dia. Kuat kurang dia. Rese semua hari itu. Ngakeun sia mah. Pas istirahat lah. Rese semua hari itu dia bencong banget. Bena euy. Mang, Ye, di kamar anak. dia kasih mama minta icis. Minta icis keur naon? Kayak dia sebelah kek. Nah, itu puasanya. Puasa tuh, Mang. Puasanya Ada emang puasa.
Amang mah penampilan gitu ya, kata mah Islami. Kalau jika tuh tong laminya. Ditipu minja mang. Siap-siap Jik. Jik puasa. Puasa teh setahun sekali. Kudu wajib dah. Cuma aku tuh puasa, orang mau galau. Kudu ngawara teh bener. Puasa nomor hiji mah. Era ya bagus gede. Menihare sih. Alabatan di kamari teh. Wane dan ngelakeun euy. Terus ya nama nyapela kantong orang yang ngumpul lah buat sama lihat ya isiman gua ngumpul maksudnya Itu mau kantong. jimatan situ itu nyapela lah kabawa ngumpul sama omat nyapela ngumpul jig itu. Kawan Ali? Bang Kobra balik ke pasar ngiring lah. Lumayan kebakin lah. Naik Lis. Curiga si Adok, curiga mau opiun na kantong. Cengar-cengar teuing. Paingan opiun. Tian. Naon? Kudu bersyukur boga amang teh. Nah, naon? Heeh, Tian, utah puasa. Hayu ah. Geus mana ngobrol teh? ini satu ya pura Mantare teuing ngobrol teh. ya pura berat nggak satu lala ngobrol lah Ayo dulu ikan ah. ya Kita kantong. udah tuh Yuk. Ayo tuh buru. iya sepi Buru atuh. empuk Lebay loh. iya tuh Buru. Buru atuh. salah tuh ripuh Buru atuh lebay. cing ngasih ujung jadi cangkar aja di mopo kieu euy udah gua lanjut Buru atuh dok, cuma lila ah. ke cara nama aing kudu minum heula euy minum heula aing ke cara nama aing dibuka heula pura heula babakalan teh ada aing ripuh si Sarjut dipura ke aku aing ge cara nama ngaripuh hi goblok si Sarjut aing ngopo aing gugubug awas si Sarjut ku aing balas engke mopo ngaruksak ya makan awas Sarjut awas si Sarjut